Kale aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kullukum rağin. Her birigizde kütüşü. Her birigizde kütüşü yani her birigiz hakimlikka ega. Her birigizning ostida yani hakimligi ostida nindidir kishilar yani narsadir bor. Ve kullukum mas'ulun an ragiyatihi. Ham har birigiz o'zining kutuvi üçün so'ralashaq. Ya'ni o'zi narsa ustidan hakimlikka ega bo'ldi, narsa bilan idora etdi, kim bilan idora etdi, shular uchun so'ralashaq. Fal imamu ragin wa huwa mas'ulun an ragiyatihi. Ham imom shuvoy kutushi, ham o'zining kutuvi uchun so'ralashaq. Imom Masalan, nindir ovulda imom ekan, shu ovulning kishilari uchun so'ralashaq. Nindir shaharda imom ekan, shu shaharning kishilari uchun so'ralashaq. Nishik bo'ldi u imom? Dinni жеткirдimi ul alarga? Жеткirga tirishdimi? Nindir shariat hukmi chiqarganda ul adil bo'ldimi? Allohning dinin yashirib qoldirmadimi? Kishilarga to'g'ri bo'ldimi? Ishladimi? Ya endi dinni yashirib qoldirdimi? Yahudlar shekilli. Yahudlarga kelganda, Yahudlarning imomlari, ular Tavratni olib, bir ilishin o'qilar edi, ikkinchi ilishin qo'llari bilan qoplab o'qimaylar edi. Ham shulay Nasaralar shekilli dinni o'zgartdilar. Kitoblarini ko'chirib, butun kitob ettirib yozdilar. O'zlarini narsa tiladi, o'zlarining boshlariga narsa keldi, shuni kiritib, ham qo'y bir Allohning hukmlarini sizib atib, yangidan yozdilar. Ham bugungi kunda imom bo'lib ishlagan kishilar bu masalaga bek ig'tiborli qarash kerak. Chunki sen ertaga, ya'ni ko'pmidir vaqtdan so'ng Alloh qarshina o'tgan shu kishilar uchun so'ralashaqsan. Nechik sen ularga dinni жеткirдing? Diri жеткirdingmi? Alla aldadingmi? Alla yashirib qoldirdingmi? Mana sen bugun payg'ambarimizning tug'an kunini o'zdirga yo'ri deb, Mavlid o'zdirga yo'ri deb, ya'ni boshqa nindir dinda bo'lmagan hükümlerini çağırganda, kişilerge bunu taratganda, sen bunu kayın aldın. Sen bu meselede adil buldun mu? Ya endi Peygamberimizin birer hadisini işitkeş, Allah'ın ayetinin tefsirini işitkeş, mına bu amelini işlerge yaramay deyip, sen bunu kişilerge жеткirдin mi? Sen bit irtege bu kişiler için soralaşaksın. Eğer sen bugün kişilerge yalgan din ürettiğinken, nindir yalgan dinde bulmayan gıbedet ürettiğinken, irtege 200-300 kişi şunu işli, sen Allah için cevap vereceksin. Mine Allah bu amelde köpme günah işledi, bu günahlar barısı da sana bulaşak. Allah'a da hem şulayıp sana da bulaşak. Yani kirisince sen bugün kişilerge imam bulup, dinni ürettin, adil buldun, haklıkını жеткirдin, hayırlıkka şakırdın. Al şulayık onların ecir savablarını özüne alışaksın. Onlar köpme ecir savab işledi. Hem sana da şunun kadar ecir savab yazılacak. Şuna göre bu meselede ihtibarlı bulmak gerek. Çünkü koyda sen imam buldun. Her bir imam özünün kütüğü, özünün hakimliği aslında bulgan kişi için sıralaşak. وَالرَّجُلُ رَاغٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَاغِيَتِهِ. Şulayık er kişi de onun kütüğü var, yani onun gailesi, onun hakimliği aslında gailesi, hatını, balaları, hem ol şuşu gailesi için sıralaşak. Nerse ürettin sen balalarına? Nerse ürettin sen hatınına? Koytup alarga Allah'ın kitabını okudun mu? Koytup alarga Peygamberimizin sünnetini okudun mu? Hadislerini okudun mu? Koytup balalarını oturtup yanına alarga Allah turunda siledin mi? Yayında televizor qarab oturdunuz mu? Yayında alar sana qımau şalamasınlar için, müşahit etmesinler için alarga televizor qabızıp koydup özün telefonda oturdun mu? Yayında alarga dünya meselesi ürettin mi? Hatınına nerse ürettin? Hatının qayda yeri? Er kişi hatını için soralaşak. Nerse işledi onun hatını? Koya bardı? Kimler bilen sileşti? Uramga nişik çıktı? Nindi günah işledi? Hatının bugün şişinip uramga çıkıp gitti. Şunun için soralaşaksın. Bağların barıp bırak ayda urladı. Sen alarga üretmedin, eğitmedin alay deyip alay yaramı deyip. Şunun için soralaşaksın. Hatının bugün çıkıp gitip başka yerde işke bara, erler arasında bir üzü işley. Şunun için soralaşaksın. Vel mar'atu rağiyetun
والمرأة راغية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راغيته. Шулай хатын кыз аңа ире тапшырып калдырган йортка идара хакимлектә һәм ул шул йорт өчен ире калдырган малы өчен соралачак, балалар өчен соралачак. Аны бит ире үзенә хатын итеп алды. Аның гаиләсен, аның йортын саклар өчен, аның балаларын үстерер, тәрбияләр өчен. Менә бу балаларга күпме тәрбия бирдең? Нәрсәгә өйрәттең? Иреңнең малын ничек сакладың? Кая сарыф иттең? Аның өчен соралачаксың. والخادم راغ في مال سيده وهو مسؤول عن راغيته. Шулай ук хезмәтче, берәр кешегә хезмәт итә торган кеше аңа хуҗасы тапшырган, әманәт итеп, ышанып тапшырган мал өчен җавап бирәчәк. Мәсәлән, эшлисең син кайда да булса, сиңа акча бирәләр. Менә бар, алып кайт шушы акчага 5000гә шундый запчасть дип. Бардың син алдың, 3000гә алдың, 2000гә чек язып, 5000гә чек язып алып кайттың. Аның өчен соралачаксың. Вар-раҗулу рагин фи мали абиhi. Шулай ук ир кеше, ягъни ул кеше әтисенең малы өчен соралачак. Әтисенең малына көтүче һәм ул шул мал өчен соралачак. Ягъни әтисенең малы дигәндә монда мирас булып калган мал. Әтисеннән мирас булып калган мал турында сүз бара. Факуллукум рагин. Һәр берегездә көтүче ва куллукум мас'улун ган рагиятихи. Һәм һәр берегез шушы көтүегез өчен соралачаксыз. Ягъни идара иткән, хакимлеккә ия булган, сезнең кулыгыз астында, сезнең хакимлек астында булган кешеләр һәм әйберләр өчен соралачаксыз.